Baik bin menekat ambi menekan si Yesus itayok anbi lasi mapluli nekap na ko kanal YouTube YKB Warmeto nati atnen anus neno onanet na ununet na an alkit onen ito chukurusi natin menekam itabui emiyog nati amnen hoam kino tuntaku kay nakuani nunaitan talamsok no palekot amin an pino litatnen ininakanak buat tulu niu an pino abeti anbi kisah rasul naka wasam hiut ela mese talantia ela sio maantupus niukit mabeti anbi inela teun linhananak an itu mansaksi niu sinak in an mone mes an lui hau nehe okete an mayat ma fen an fani nako amates kalan enati an fani on saksi lenak in an fani on fuat tulu honis lenem nako amaf usif neno Babi menekat anbi menekan usif Yesus atuni le an itu mansaksi lasi emneot in mes neuk nok ale kanan lasi suat anbi ini muni Fefeat in mes kamasimo fa in mes kamalumi fa talantia in amsa fefe mu inekam taus senati iniuk nok lasi maten leka na Paulus nanawa hanbuin na po si Yesus anfani on ate in amsa niuk nok ale kanan suat mes na Paulus amsa in kanam tausan fa ale lasi suat mes kinak iniuk nok maneat anbi in bipah Filipi inanawa ale kanan lasi saksit man iut halina daknino niu ale kanan to Yahudi anbi kot Tesalonika na Paulus an saksi niu to Yahudi sin natuin sinahin nalali niu usif Yesus mes amfenan fain leka usif Yesus nem sin fe kan simofa usif Yesus mes leka sinen saksit na kona Paulus sin an siu usif Yesus na sin amsa an palsai baik bin menekat anbi menekan usif Yesus anbi tabu i lasi matolak niu ale kanan ate isneno te nanawon piu onane te niu hit alakit le atfanion ate usif neno kais tam tau ma kais atnikan tatulu hit nekak ma atules usneno leka hit matolak ay hit kamasimo kitfa ma hiteuk dok ale kanan haka mui esnanet fani ana usneno fani on asaksit ni usneno hit tafnek nok ma tatulu hitimonik piut usneno benati usneno es an tuntaku ma nemepan hitnek kafnek atsin akino antu nikit on nane nunun benati alakit tas nasan an usneno alakit kone ay syukurusi nen milali wa tuntaku kai henati ay mimepan heneka fnekat mainek palsait leka ay minawa ale kanan holasi fanion ate isneno kais mintausan ale kanan suat masusel nukat andi pahtinan ay monen mamitulu ay monim niuko kitabui tal nabalbal an knunyo antu niukit onane ma kais at nikan henati at like ma at subscribe Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.